Lotshani nonke, ibizo lami nginguthokozana Umsweswe ngokwamasemula. Kodwa sibuyile esifundeni sethu lapha ngithi mina #funda noToploss. Namhlanje sizokukhuluma ngesenzo. Into soyiqala ukubana yini isenzo. Lokho nasikhuluma ngesenzo sikhuluma ngani? Yini isenzo? Isenzo ligama elisithadlule emthweni, nofana ungathi ligama elisitshela ngalokho kwenziwa ihloko yomutsho emthweni. Kutsho ubonyana komunye nomunye umutsho isenzo ngiliso esithadlulayo ubonyana kuloyo mutsho loyo kwenziwa ini. Ake siqale imbonelo ezingenzasi. Ubamkhulu usenga inkomo. Lapha isenzo ngileli gama esilihlole ngokunzima kakhulu. Ubamkhulu usenga inkomo. Siyabona sonke bonyana ngisiphi isenzo esenziwa ngubamkhulu, ubamkhulu ekuyihloko yomutsho kilomutsho. Isenzo esenziwa ngubamkhulu kusenga. Into eyenziwa ngubamkhulu ukubana usenga inkomo ubamkhulu ngalesi sikhathi. Abesana badlala ibholo. Isenzo esenziwa abesana lapha ngokubana badlala ibholo, ngiyo into abayenzako. Nasi ngakhupha lesi senzo, akhe sizobonyana lo mutsho wokuthoma ongezwakala na. Ubamkhulu inkomo, abesana ibholo. Lapha asisathandluleki ukubana abesana nebholo bahlangana njani, ubamkhulu nenkomo kuhlangana njani, nofana kwenzakalani hlangana nobamkhulu nenkomo. Ingabe inkomo ziqhule ubamkhulu, ingabe inkomo zifahlile ubamkhulu uyazigijimisa, asithandluleki. Nasifaka isenzo kulapha sithadluleka khona ukubana emthweni kwenziwa ini. Ubamkhulu usenga inkomo, abesana badlala ibholo. Akhe siqale ezinye imbonelo. Umqasa ugijinyiswa zizinja zikamfungelo. Abomma bomthandazo bayavuma. Kutsho bonyana ngaleso sikhathi abomma bomthandazo bayavuma, nofana bayaqula, vane inengi lithi bayaqula. Umqasa ugijinyiswa zizinja zikamfungelo. Into eyenzakalako ngaleso sikhathi izinja zikamfungelo zigijimisa umqasa, ngiso isenzo esenzakalako. Akhe siragele phambili. Okwanje ngibawona sonke sijamise isithombo mgadangiso lesi, lokho enikubiza bonyana yivideo. Ukhuphe zonke izenzo kile mitsho engenzasi, ukutshetsha ukubana uyazwisisa into esikhuluma ngayo le. Yesu jamise wena isithombe mgadangiso, ukhuphe zonke izenzo. Uthi ungakhupha zonke izenzo, siragele phambili ukutshetsha ukubana uyazwisisa ukufikela njenganje. Qala msi kilezi imitsho le esisanda kuyiveza, nanzi izenzo ezikhona. Ngiyakuthokozisa na uzifumene zonke begodi uzifumene kuhle. Izenzo ngilezi lapha esizihlole ngobunzima kakhulu. Asiqala umutsho wokuthoma. Nakuphela inyanga umani usithengela isirichi. Into yenziwa ngumani la kuthenga, umani usithengela isirichi. Isirichi ngilokhu ufumana kumakuka, into ezinjalo. Inkomo nangingekho uduka uyazivulela. Into yenziwa nguduka lapha kuvulela inkomo, ngiso isenzo esikhona kilomutsho. Ngithelela amawethe amakhaza msanami. Into yenzakalako lapha ukubana umsana athele amawethe. Amawethe mamanzi, njengombana siwazi ngelimi lesikhethu sithi mawethe. Yese nisikime nigidele aboyihlo omkhulu. Into kufanele yenziwe kunezenzo ezimbili lapha. Sisenzo sokusikima nesenzo sokugida. Kuthi ukuthi abesana laba bazokwenza izinto embili. Yese nisikime nigidele aboyihlo omkhulu. Uyafumana bonyana emthweni kunezenzo embili nofana ezingehla kwezimbili. Ingakurara-ke lapha ufumana izenzo zimbili emthweni uthi hawa akusesengiso isenzo kufanele sibe sinye sithadlule. Awa, uyafumana bonyana izenzo ziba mbili nofana ziba ntathu. Lapho vane sithi zindlela ezithize zezenzo. Sinendlela ezihlukileko zezenzo. Nakho lokho sisazokufunda ngakho. Lapho ufumana bonyana kunezenzo embili vane sithi indlela esamileko nofana eyamileko. Kodwana okwanje asikangeneleli lapha. Qala ke
umutsho wamaswaphela. Ngesamarimarima sivuka siyokuzuma sinomntamama, sivuka siyokuzuma sinomntamama. Kutsho ukuthi into enzekako lapha zimbili izinto. Kokuthoma bathoma ngokuvuka, kwesibili bakhambe bayokuzuma banomntamama. Ngithemba bonyana soke besigadanga enyaweni zinye esifundweni sethu sesenzo. Ukuragela phambili sizokukhuluma ngesiqu sesenzo, ukubana isenzo esisakhiwa yini. Ukuya phambili kodwa sizokhuluma ngezinye izakhi ozifumana zihlonyelelwa nofana zilungelelwa esenzweni. Izakhi ezilungelelwako ngafana nempambosi. Kunempambosi ezihlukileko uzifumana zilungelelwa kiloyo mutsho kuleso senzo, izenzo esizabe sikhuluma ngazo. Lapha kuhlonyelelwa khona kulapha ufumana sihlomelela isivumelwano sehloko. Isivumelwano sehloko siyahlonyelelwa naso lapha esenzweni. Ukuragela phambili sizokhuluma ngezakhi ezakha isenzo ekuzinhlomelelo kanye nenilungelelo. Ngiyathokoza ke okwanamhlanje, ngibawa isiphande.